Sarbag kayo akabalay ka. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito lang di pangidul-duli na kita sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ketnat na ditabok yaw. Unay na itan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagarman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O nairetan kaka. Naibag nga oras yu amin gagayem, shoutout kada kaya amin, anaaya ramang tartarabay ti drama mi nga unay daytan kaka, ken daduma pay a playlist dito'y YouTube channel tayo a Jor Drama Tips TV. Ket ita, adto'y ti pakasaritaan arapaulwan, na isang sangayan abaak. Dito'y programa tayo, unay daytan kaka. Tatang, matanawagak ni Auntie Patricia. Sumunga din anabartak. Mas daawak iti dayta kamsat ko abaak. Kanayaw na nabartag, di nalatultuladan ni aning abaak. Maamin na panagsasaaw ken tigtignay na. Naitamot na tao, sumarait tay abaak. Unay daytan kaka? Naragsak abakat ng Auntie Patricia, tatang. Pampang abaak kunam kitli Hey, everybody. Nay. Let's be happy. Everybody happy. Body shake, shake. Everybody shake, shake. Everybody dance up to the night. Kas kalabag tay Patricia. Ada bakit aya akasta? Ay natatang, di yun pabainan. Ang mga numasair tirik nana. Kakaisuna nakaragragsak. Hey, let's dance everybody, cha-cha. Mga sawa ka nga minay. Tapno di kag kaskas talatan. Si kalati baak akasta. Na isang sangayan abaak, tatang. Naragsak kan alerto. Saan akas ka dagiti daduma abaak, ang naka-istrikto, kan nakapurpurmada, nagsaya at tikas tatatang. Uray daytan kaka. Nausawan kan, Patricia. Magat-arak ka pailaan. Agsarita taman. Ay namanong, napurmal ka mulaunay. Masaapol at ti amin asaritaan ka naragsak. Nagduma nga raw ti panakaitao ta. No babae ako makit na umaak. Nunay daytan kaka, si dungit ko nama, awan kas iti happy every time. Mga sawa kakit dahin na bakit kan? Kentap no saan kan nga agkararwara kasla balasang amapan makibarbarkada dita. Kababaeng. Intun simangpad ka, nabartek ka, nawasdeng ka. You know what, brother? I choose to be happy. Listen to me. English ka pa. English is good, Manong. It's not bad. And you know, I'm still young at the age of 49. 49 nga. 50 mon intun lunes. Di pa'y mula nadandanon, di 49 ko pa'y laang mag. Baakan. Isardeng maun, ti makiinaom kan makibarbar ka na. Tapno ada mangayat kan ka. Talay, makapadanag. Don't worry over the spilled milk. Agkakanat ka. Ang disinti ka man matbasay tapno asawaan na kan. Ananwag na kita lalaki? Mga ala aklay ti batungay tuktok ko iti ulok. Kita man ni Demetria. Kanayo nakabilin nila kay na. Di na pa'y lakot isina. Tapno agbiag anaragsak. Kita anak. Balasangak. Happy life ever, kabagays. Nanda. Unay daytan kaka.
umuyo adi pa'y nausawan ni auntie kat kinasarita yu tatang. Awan tinasaya at asaritaan. Sukir abaak, ardak abaak. Na isang sangayan abaak tatang. Nasingpot niya auntie, naragsak. Saan ang makiap-apa dita? Saan mo ta makichichismis? Bagbagi na la ti bibiyangan na. Wala, ang kababain ti bakit nga artag kan sumaraitig dita. Saan nansamot to na may katday tatang? Iso abay antayon. Tama nga no maoma kat agbalew. Ikan nagsaya at no agbalew. Kasano no ti pa nagbaliw na kat umuyong kan agbalin alalakiro. Ay unay daytan kaka. Negatibo mo ti panunod mo sinay. Imbis na tayo ti mang bagbag at tapno agbalbaliwan ayunang mag. Diyay kinaragsak na laeng ti ayunak tatang. Diyak ayunan ti panagbarbartet na. Unay daytan kaka. Thank you, Bong Barok. Maawatan na. Ikit kayo na singpad sa maawatan kayo kanayon. Ape! Right. Unay daytan nga aramid yung agi kay. Ilom kayo adwa. Nagtugaw ka mang kidimanong ta uminom ka mat. Kung ngagbayso datang, naragragsak mat lang no adu tayo akas tawag. Apa hindi yung amaw. Ama diti itden ti arak iti salunat. No siyak manong ke amok day ta. Ang siyak ngamin ke moderate drinker amat. Moderate ayat ti kasta. Naibus yung na ita may sa abote. May kaduan na ita kitika. Keta manong nga basit abuti day ta nay. Saan pailaan nag times 2 mat si kamot. Apay awan sa bali ama aramid yawn. Ay kunalpason Ako pa! Nakadigo sa mutan. Nakapagsirbe mutan iti bagay. Nanganak ko, kanaginaw. Ano pa? Wala naman ang walay. Tsak kaya tikas ka nga aramid kunak manay. Tatang, saan kami matamang gulgulaw kanante? That's true, brother. So leave us alone or join us. Ay, unay daytan kaka. Kasla na unag ti pampanunutin nyo, tatang. Pampanunutak nga ipaasawa ni Antim Patricia kani kumpadre Fernando. Dadya alakay. Na-istrikto dadya abak ng tatang. Wan angam nanakam. Panagkunat kat saan da compatible kini ante. Ngamin, naulimek ken formal dadya alakay. Idinto ta naragsak ken nangiwat ni ante. Husto agkabagay dalaunay. Anya? Mayat tikas jay, istriktaw tapno adamang bagbaga kan ni Antim. Ken adamang palpalagip akanayaw. Bareng no aglimpyo mo tayo. Aglimpyo? Apay bagtet. Unay daytan kaka. Nakita nga awanter aramidin nyo kakaanakan. Iso nga inalakman da ito agundaway ang makisarita kada kayo. Anya ka di bagayo ante? Madamag kumanlaan. Apay dakesak a tao. Saan mo tante? Nakaragragsak kayo kit di auntie. Kakayatak. Orisyak mo da. Jak kayat ti strikto a formal na unay. Akasla maospitalan ti kaseryoso na. Unay daytan kaka. Talaga mag. Agyaman na nga rod no maawatan dak. Amuyaw. Talaga naragsakak nga ikit yaw. Jak kayat ti papormal kadamirmir doot. Iso ajak aramidon dayta. Anya maganap ko ngayon agmiso-misuot. Ay, naruam ka na magtibarbarkada. Tatalangkab na mo, magkanapang kayo tikab. Iwan mo. Anay, maguray ka man at si kama mo. Karabutak ka sa kadanuga man. Sakto marayan na. Ay, pagsumli na. Nakita yun na jay. Walang te. Nagapadagi agasawa. Katimaray nga madayo ni Biring. Hindi na sipat-sipat na nila kay na. Nagkinabil da. Dagita nga ron ti makit-kitak. Iswa jak kayat ti makiasawa. Kaya kayat ti rire. Kasino ngay mo ti mga ti tiriri ante?
Kunjak pa di kaya ti makakit-kita iti agap-apa. Ta kasla siya ti madangdang ran no kasjay. Ay, narwamdan lagi dyan te. Pasat ti biagdan ti agdindinis nog kan nagsinsinip pangol. Ay, jas kaya biyag daytan. Uray awan. Unay daytan kaka. Kita amyan ti Patricia, Seni. Apay ayamanong. Naggagat. Asikasun naman ang nagiti masitas na. Kasta ati bakit? Isu na lang, nalay nga uminom. Ngam saan mo't akasla kadagiti dadduma, apaturay da adidan makatakder. Ni anti ka mayawid na payla ang tibagina no nakainom. Huwag nga ron. Hanggang sana kaya't ni tata nga agininom ni ante. Langaro na no itirwar. Yamak na siguro ang mga no damang loko kenkwana. Mabali na kasta. Hanggang na-stricto unay ni tatang kanyan ti Patricia kabagis na. Imbaglakit din tasaan mo't asinsintiron ni anti dayta. Ngam no kanayon akasta, amangan no mauman to. Sapay ko maata saan, ading. Ayaw na daytan. Agpada ajak kontraan ida. Jak laeng kayat amasair tirik na ni tatang. Kastamot ajak kayat amasair tirik na ni anti. Unay kat ngamin daytan kaka. Apay rimwarman kaya man yan tiyo a Patricia. Ay natatan, kasla kay lagdadamo. Pasat ti rutina ni anti daytan. Napan man nga tan nakiininom. Saan mo't siguro tatang? Nurimwar man, mabalin nga da na panaginatang. Uno mabalin nga da na panapinasyar agayom na. Kasyay, da kayo mo't. Kasjay mo't ngamin ti ugali na. Uray ada mapan nagatangan uno pasyaran kat masapar na pala ti dumaga sa mapan makisyat. Maawatan tayo latan tatang. Ta basit mo't laang siguro. Saan mo't nga gren-renuk iti arak ni anti? Apay mabantayam nga raon. Ha? Dahita kinalaing na nga uminam. Sigurado at moderate nga ibagbagana kat sa nga pitcher. Unay daytan tatang. Nalabos mo't. Maliday ta pare ti may sa abakay takas kan kuana. Sapay ti bakit kan lakay kat nalakan na makaalay sakit. Santulag na ka nagsakitan. Unay daytan kaka. Manungbong, ni anti ti sumungad a nabartag. Ungang paisaw. Ingkasabtan, tay pagnam iti bakdor tapno saan ang makita ni tatang. Ang mga noong tan na. Diyak kaya tamasair tirik na ni anti. Sige, tayo naksabtunan. Sapay umariwawan wakas ta na bartag. Kasano ang mailimod ka ni tatangay. Ariwawa ti ragsak manong. Saan nga ariwawa ti manggulo? Na isang sangayan abaak. Unay daytan kaka. Let's dance, everybody. Taran, taran, tan, 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 tan. Di kayo agariwawan tayo. Taran. Antay. Apay, manggulgulo kaya mo? Saan? Adayo akasta. Di kahit ko asawan. Kanduan na ko mga kapay. Ay kawunakan. Sinabi mo di magkapi tayo. Itimplaan kay nga roda. Lamang nga rod, barok. Ngayon ko magagsala dyan. May mayat no agtugaw kay latanan tay. Tugaw. Tugaw. Yeah. Dati yan tayo natimplaan. Naimas da ito'y akape Wanan tay. Dahil inted ni kasinsin nyo naggapo iti California. May ati agkape. Mayat may. Kakapian niyo dito. Ada ngamin bakit anang ko itay di tarwar. Kasla na bartek. Kung naklakit din no si kamanan dayjay Patricia. Talaga man nakasyatak basit kabagis. Nagsat kamanan itirwar. As usual. But no problem, brother. Just a little bit. No worries. Agkakanat kamanay. Nabartek kaman nga milay. Kaano aya amay kat mo ti aginaw, Patricia? Naragsak lang niyan ti tatang.
Naragsak kamutlata nga oray saan ka nakainom. Isu at tinasayad kat di ka umininom. Kabayatan nga awan pa ti sakit ang marikrit na. Manong, napigsaak. Napigsa ka pa ita. Ngaminton maurnungan ka. Kakaasikan taon. Isu nga itapay laeng kat isardeng mo na itaarak. Kataslangan kada hot chocolate uno tea with lemon and honey tinumam. Nasay-sayat pa ay. Nalabay ang manong ta. Ikakto iti lemon di inumak nga arak. Unay daytan kaka. Lemon tea with honey tinumam. Uno lemon tilatan. Uno lemon. Saan nga arak? Salbag ka. Daytan kaka. Apay nga paprusan nyo titan nyo, ante? Medyo maditirusok kan tiyan ko Agpa-check up kayo Ay na, itay pa'y nga na sakit. Unman nga agpaiso ta, sa bali mo ti sakit na. Mabit lang, tay bagak ka ni Zeni. Takuyugan na kayo ngagpadoktor. Ada kaming trabaho kita. Alawan barok. Sa pala kumaata sa nabungat ya arak dayta. Unay daytan. Di hosto ak Patricia. Iluray mau ang makaala ka iti sakit. Maawatan kan, manong. Apay ngamin aya, tati tao. Kat sa laag nakam no adaditan ti pakarigatan na. Nga mala, saan ka nasidiran? Namagaklangan ka no aginom kan tupay apaman ang makapaimbag ka. Di ka madanagan, manong, ta saan tong. Ikarik day ta. Mabalin mo't kit day no. Sa nga alimon lang, saan asa nga limon? Ay, oray no, say upo lang ka, oray saanan, manong. Talaga nga idjakon. Ta awan gayam tinasayaat nga ibunga na, no di sakit. Agyaman no kasta ka bagay. Na isang sangayan kamot nga may nabaak. Mga asawa ka nga minan, no makiasawa kan. Tapno adamang bagbagakin ka iti inuras. Ay saanan, manong. Ragsak ko, tiki na single ko, itag nanayon. Sa bagay, karbengam na ita. Sikat yakin bagay. Ay, ulay daytan kaka. Nasayat mo, no, may katmon ti arak manang Patricia. Tapod no matikunam, nga awan nasayat nga itden na no di sakit. Ngem, jay kinaragsak mo ti saan mo nga ikatan. Ta nasaya at tinaragsak a tao. No idjamon ti arak sa naragsak ka, ay ad-adan anasalon at ka. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Na isang sangayan abaak. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.